Ko te kapa tamatoa, tētahi o ngā whakatūmeke o te tau I roto I te whakataetai NRL. I hinga I a rātou te kapa storm I poi piripi I ngā pō, kei a Heta Gardner ngā whakamārama. And we've seen yet another Monday night football thriller and yet another. He wiki tōria kāore tētahi I matapai. It is the Warriors 18 defeating the Melbourne Storm 14. Ko te kapa storm ke I kōkiri tani whamai I te tīmatanga o te kēmu, a toru miniti noi ho te roa, ka piro rātau. It'll give him great confidence. Slater, champion over, did he get it down? Engari mo te toinga o te haurua tuatahi, ko ngā tamatoa ke te kapa nanakia, e toru ngā piro I whai mai. Looks to the right, comes back to the left, short ball, and over is Jacob Lehman. Ahakoa tērā kāore te kapa storm mo te mate wheke noa, ki mua I o rātou kai whaiwhai. A I ngā miniti tuatahi o te haurua tuarua, I piro anō rātou. With it, the crossfield kick, well weighted, Slater taps it back. They've scored the Melbourne Storm. A kātahi te tau kumekume I tū I muri mai, ko te kapa tamatoa e haumaru ana I tō rātou rārangi, mai te whaititiri e papa ana I a rātou, engari kāore rātou I tūpau. Takes the opportunity. Oh, the tackle over the top. Lewis Brown, you've saved the try. You may have saved the night for the Warriors. I te otinga mai te kau mā waru, ki te kau mā whā, te kau te. Me te manako, e hara tēnei I te kēmu waimari e noiho, engari ke he tohu mo te pakari o te kapa ki tua. Heta Gardner, te karere.